dünyaya da cimi aziz bin, emi bişeref bin, بحثیت بن و قیامت دای حضور خدا دا می روسپی بن امی سربلند بن امی مستحقی جنت خدا بن بنی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ده حدیث وها فرماند که دبی ان الله اعد لعباده الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. يا إلهي يا ربي شقص مدح سناهنا شقص حمد